New Delhi G20 Summit nei meka African Union chu G20 member hetatan laklu ani G20 Summit nei to reng hi thuchwa introm nei lawa khar alani ngai lawa India official de chuan pathian ni tlai summit azo nuwa thuchwa introm nei thei nge an be sei thun soini Mithiam le ram pakhata thu nei na sang tak chel tu te fuan khom na tur G20 group of 20 chu tun thla hian India athleng dona he hunatan hin in puwa chana akal mup to aphurom em bokani he hun mang tur hen khovel ram sang atangin mi eng muzat anon thlok lut to September thla hian khovel ram sang hroi tu te po Delhi a Pragati Stadium kim thap tur mai sen ne chu ma chuan G20 hi engwanga man thin nge ni enge hlokna engtika tang khan nge he hun ni man thana ni ti te kan soi phodanga chip cher ta kan thria theina hun liam to tangin bul i han tan photeng 70s chau khan khovelin sumlama harsatna na satak me to ka he harsatna thlen tu hi thil tam tak om rualin achan bulpuiro kumsang khaja kole somsari le pathuma oil lama harsatna khan niya soinia he hun khirtak thenna chan hi arab ramten Israel tan turam te oil an thon du lo wangania khotlang lamram te hi Israel thlop tu an ni de uveka abik takin US le Canada te hi an ni bik le suanani Middle East lamin oil an ron thon lu ta chu an rin roll ber ani thina wangin ti top sak an ni ta thut maya in ring lok man hek lo le an boi nuai ani ta ber mai Arab lamin an mamo an thon du lo thut na hianin ngong anga hleya he thil theng hi hun lo la zel tura po ala thleng fo thei ti an thathiam tlanga ti chon khotlang lam ram te chonin ruam mana siamin rampum tluk chiana athlen thut lo nan an tho hawa tul hle ti hrein he mi chungchang rel hian America White House an rama finance minister theu ta chu an thu khom zut ringa kumsanga za ko som sari le pathum khan America France UK le Germany finance minister ta chu voidoi lo he mi chungchang rel hian anin mukhom ta fo mai ni tichon kumni nuwa Italy le Japan ram te po an pol din thara hian telvein kumsang za ko som sari le panga khan ram paruk tara urel hauna tur pol pakhat G6 dinanita hei official taka meeting an nei masak bernania akum le Canada po in ranzom velein G6 ni thin chu apming thlakin G7 ni le he group atel ram te hi an hun lai ram lian le thang duang an rama poisa leng wakin khovel pumpui angong zel thina mania ke gani inti thei thiau te an ni ti la achiang de ome ram shan le nam shan ni hlom ma se inan na pakhat an nei chu mi pui than sarkar ro rel na le mi mal zalen na le thunai na zalen na le mi hring degna chanvo da poimo le thlop tlat tu an ni veka kol or hun lai khan heng ram pasari te hi west block huanga anum ho to thin renga hetia anhanin tel khom le po hi ani na tur tak ni na langso kani boldin ani hu hian ol lak chamna awanga boina hian sialam apan ngal thuaya kumsanga za ko som ko le pariata khan an grupa hian Russia poron tel velein G8 ti aloni le ta kumsang ni le som palia Russia in Crimea arun khan an grupa tangin an na chuak le ni G7 atangin 20 an lo ni tak na chan po hi economy lamaram tlak chian na athlen wanga neya kumsang za ko som ko le pasari khan Asia khomwal puin sumlama harsat na to chu thup sen ro lawana sa neya hei Asian financial crisis tia soi thina nia he harsat na hi abik takin South Korea Indonesia le Thailand ten an tuar na sa zola he thil hianin ngong anai na sa ema anram then Hong Kong Laos Malaysia Philippines te mai pelama China Japan Taiwan Singapore le Vietnam te point he economic crisis siper hi an tur ve bokani hengra mati han sum hlut nat la niam ngal duin na nei lawan pung thur maya aram then khata te phei chuan mitam takin kong zoin helna an chok chuaka chu mai pelama re theina hina kentel a thian thaber ti thei hial tur in rokna le in suamna pol hluar hlea akum le kumsang za ko som ko le pariata po Russia in sumlama harsat na lian tham tak atok velea hei taki G7 a antel veren ron na chan po khani amero chu group member dang ta hianin thil thar ngai to chhun neya hunin herzel hianin khovel hi engkong emoin athlun zom zela ram pakhata thil thleng thalo thleng hianin ramdanga po ngong anei zelti an mu thiam chan tial tiala rampalinga tho hona ringot hi
khovel pumpuya economy awanga harsat na thleng thin bo tu hatan antok zodon lova income ki ton vek kan ni wangin ram tam zok te hi kan tho ho ngai don ani tin kumsang azako somko le pakwa September ni somni le parukhan meeting nei ni in polo umsa rampasaria French minister le central banks governor te chuanin khovel pum economy hong thei tura politics economy lam rel na reng hian ram lian le hosa sa te chau ni lovin ram te zok le mason na ra bi kai chho tan ve mek te po hi meeting a hian tel ve ni toro se ti in thu an rel thuta an thu rel hi alian thamin thil la thleng ngai lo thleng tura malak na kalpui tur hian film khurpo angai le ne an pola hian tu te nge tel chianga tu te hi nge mai chi ni ang ti chu an rel le angai ta phot maya criteria ma saber chu group member ni sa te chu ennonemo chok an ni ve don lova anom mun ngai an lu reng dona ado ta chuan engrama hian nge mi hring cheng tam ber ti chu ani le a ramlian zol an thlan chu tak ta chu China India Brazil South Africa le Russia te an nia mi pui chen hem na mun thlan chu ani hnuwa khomwal pui pakhataram thil ti theile chak zol thlan chu len ngaya heng an thlan chu ta hi an khomwal pui ayo palai na thok tu tur te an ne Asia tangin Indonesia le South Korea thlan chuanin South America tangin Brazil le Argentina te North America tangin Mexico Oceania tangin Australia Middle East tangin Saudi Arabia le Turkey te baka Europe khomol pui tangin European nation chu an ram ayo palayatan ruat chuan nia ichuan G20 chu din ani tani hengram somni te hi khovel huwa poram ho sa le in tawdel ram in rel bol tan ani emo ral thomle si pailama poni se mani to ka thave tok takle ram ho sa ngayan nia ram pakhatin sumle pailama atlak che thut nein khovel pumpuya sumleng waka ngong anei zel thina wangin chung thil atlen thut lo na tan lo ven pui tu ni turin G20 hi din alo ni tani G20 hi rammi pui te khosak rel bol sak dan turte thil siam le thedar lama sum hailu thei dan turte baka poisa de chuadan rel tura meeting poimo tak mai ani tin khai khom thamaila a official document apo G20 hi economics cooperation le chu thilina ahong chua thei ram le ramin kara in lei chin na le tho ho na tha om theina na mala thei tura ro re la hun pui merania international economics lambuana chin fel na konga po G20 hi mala tura thothluk na siam na mun pui berani ti thinania ma se tun hnuero an huang chin zo zelin aram economics ti lo thil dang danga po an ring an rol ve zel to ne andin tirata to G20 meeting hi kal phung ain thlak danglam ve sek maya atirlam khachon financial level meeting anga nei thin in meeting a telte po finance department lama shruai tu le bank governor te an ni tlang puya ma se huna kal fret kumsang ni le pariata global financial crisis thleng khan an kal phung thlak hret turin anril ru aso son tirta he thil thenga wanghin US phei chon anung tol zongin kanram hi akaleti in newsa an puang duma President George W Bush point an ramin tluk chiat mayam habak mai thaiti national TV a hena puan chu angai phani hetachi hen G20 ram ta chon meeting an kaule huna po an finance minister te chau thut khom tir to lovin an ram hruai tu president le prime minister te po meeting a hian kalve zel to ro sati in thu an ti thlutani an pol thiltung economic lama har sana thleng to lo tura an lo tho to thin na chuan omzia anei lo ti chu kumsang ni le pariata US thilton a hian lan chian tir ema wangin hemi kumvek hin thatharin ram hruai tu lu thiau ta chu US a atum khatna nan thu khoma kalpo an kal kim vione he meeting an thurel tlang pui chu ram le ram in kara in sum don ton na har sat na ta chu an sukianga nga economy siam thar le turin grupa tel zong ta hian trillion li tho khomin chumi mang chuan malak an rel thuta hei baka hian hun lo la om zel tura po international finance angya hlun tak le chen fak om tak ani theina ta na tlo taka siam tura malak na kalpui thin ta hi an chan vo nen re theina boni theina na malak dan tu relte kan khovel sikle sa in thlakin zual lam apan zel ti topte aram sang in sum don ton na kong in tluk tlan lo na thin bo te hi an tumani bokani khovel ram hun thuma thena mun ni hi G20 a hinan tela ramatel chona chunga cheng mi hring tapo kan tel ve ngal zela wangin khovela mi hring tam zok hi G20 member kan ni ve thina ni chu
khovel pumpuya sum chevel GDA tia soithin za somriat vel hi G20 hian an thunun meka chuting zelin ramle ramin sum don tonna global trade za somsari le panga hi an hnuaya omani bokani G20 hian kalphung danglam takmai neya ram sang sang in som khom pol heng United Nations le NATO ta hian in hruai tu hlun le mun puite an nei thina ma se G20 a hi chon hruai tu bik anom ve lem lova hruai tu han ti hian ro rel na fung chel tu how to lu berdin hun lua lum tu ti na ani so kang chu ro rel na chel tu president hi kumtin an in thak thina meeting an nei hian president tur hi kal khom ten an thlang thina an mi thlan su ta hian kum khat chunga tan athu nei na an chel thina summit an nei na po chairman na an thok ngal thin bokani hemi chung hian agenda tur duante G20 website enkolte G20 theme siamte baka summit thleng turam an ni ngal bok thina nikum khan Indonesia man ni in kumin chon Indian kan thleng ta ale peka Brazil nei ani le thung thona ne kumina Indian G20 summit kan thleng hi thil ro puile masona ra bi min kai tir tu anga ngai te chiam chi ani lem lawa G20 a hian ram som ni anom kan ti kha summit hi kumtin nei ni a heng ram som ni ta hi summit thleng tura in rotate kual thin an ni veka wangin he summit hi kumin hian lo thleng po ni ta te rengila engtikai mo chuan kan du emo du lo emo kan la thleng le don tho thowa thil kalphung pa ngai ni ti na ani berzok chu America hi tumni thleng thai om chun ram ni in kum sang ni le pariat sang ni le pakwa khan alo thleng to ni kum sang ni le pariat nulam atang hian kumtin G20 summit hi nei thina nia meeting a agenda an pass filfai taka bo su yani thainan hian troika system man thina nia troika system chunga hian ram pathum zelomin chungta chu ama kuma G20 president kal chuak ta tuna president ni mek le akum le president ni turte da khoman nia G20 hi Delhi khopuya nei thurania he in to khom na hi avoi som pariat na tur ni in he huna main agenda tur te hi thleng tu Indian arem ti te chau khel ani don ani G20 hianin adin tirata malak na lian tham tak tak local pui to thinin naro pui tak tak alo thok to bok thina kumsang ni le pasari tanga sang ni le pariat le kumsang ni le pako kumtir lama khovel pumpuin sumlama tlak chiat na nasa tak ato khan ramsang prang an tluk chiat lo nan G20 hi akhai ding tu alo ni to a chutiang zelin G20 tel ramsang prang te tang kop chuan heng hun lai hian sum don na konga tlak chiat ma bak ten leire man ra le thaina turatan malak na tam tak an kalpuini international financial dan fel hel ta siam thain mimal le sum don na lian then khatin sia an pumpel thina wanga ramro rel nei na torna te ti kiam turin ke an pen na sa hle boka hei baka hian G20 hian ram ra thei sok te achom don na sain an rama na tho tur om thainan kong an ruam han sak thina covid hun lai po khan amamo ram te hena tan puina sum than hem tak pein covid awanga nun na chan ta chung ta chom dol na tan liau po sum an lo the chuak nol to bokani kan soitong khan G20 a hian atel velo ram te som tel theina da roma athling tu ram hian adu du asom thianga tuntum hian India point ram pakua Bangladesh Nigeria Egypt Mauritius Singapore Oman Spain UAE le Netherlands te asom tel dona anni baka hian polin zom khom chi sang sang heng African Union te Union Nations WHO WTO IMF le ASEAN te hian sit nget an nei bokani G20 hian president ni na chel nget tu tur an ruat chu angai lo wang hian kong chi sang sang an hlok na tel tur an nga thin hlea UN ang in ram ayo palai te hian dan zom tur chi sang sang bithlia sak an nei lo baka ram le ramin kara in rem na thuthlung zia ani dan tur te ti ang reng te kha rel ani vengai lem lovani chuti rol chan dan fel fai tak an nei lo na lai tak hi an chana chian ve theina ani ve tho mai ram sang sang te hi an vei zong le an boi pui zong athu mun vek lawa chuti rol chan an tran lam le an du sak zong po ai nang lo chiu bokani ram som hi te hian thu khat an vasa reng thengem ti hi hriat ani mi aloni hei wang hian tun tum po Chinese president Xi Jinping a chuanin summit mang tur hian kalatum lo thu soi to a kumtir lam khan Kashmira G20 meeting thut leilok na tourism meeting nei tur po China le Saudi Arabia ta chon an lo boycott to nge nge a Russia president Vladimir Putin a po man theina danin ala phore wangin Delhi meeting nei tura hian a telve theidon lo ni
ram pakhat ayo tu te mi mal ngai dan hian G20 a hian ngong anei lian thei hle ni kumsang ni le somperuka Paris Climate Agreement po kha ahun lai US President Donald Trump khanin assign velawa Joe Biden an President anina achel nuwa chau he agreement hi sign ani ta chawa thillang chiang tak mai chu climate change sungchang malang tu ringota po heng ram som ni hruai tu ta hian thukhat an voza thei mi alova pol pakhata om an ni chung hian mani ngai dan le thlir dan kaltlang pui du thiau an ni don ti achiang rengani nikum December ni som ni le pahni tong khan India hian presidency chelthana kumin November ni som thum hian athu nei na top dona kumin G20 thupui chu Vasudeva Katumbukam khovel pakhat chung ko pakhat mahun thumun tinia ramochareu zel tur vente masona rabi chen fa kom tak duan te baka digital manga wantlang mi puite ta na mun marel dan tur te baka mai chiate din mun choi ka na tur lam te he meeting a hian rel tumania boithlak bere ro chu heng song song hi ni ni chung lek o samita hian engtikong main an rel senarin omlem lo hleni main meeting ni ni chung o hi summit of state leaders tinia finance minister te thu khom in rawan rel thina July thla tang dei to khan department sang mun sanga agenda chi sang an lo rel to September ni kole ni soma nei tur hi atop kharna turani tina nei chu thu nei na sa takhian mo phurna ri tak aken tel thin miau wangin tuntum G20 hi India hian thiam tak le chan lam le du sak zong anei thubru ram chunga alo chuna ngai ngeng le ole khati zong khan ni le photsela mi tamjok tan chon thil ngai nom nutuk ani lo mai theya ma se mi zo thalai te hian khovel huwa puaro rela kalpui ani dan le an man dan hi kan hriat ve poimo a mi zo kan nia hriat na le thiam na konga khovel mila mi zo thalai te hian kan hriat na hi kan ta hriam atul tak meu ni